chawaykuni ancha uyarinayki Quechua Silinchikpi programa regional. Chayantami wasikuna llaqtaykuni tukuy willakuykunawan rimanakuykunawan pisas tamiyasta sapapinchay Vizcachapisi Tutau kejalekuna panjalekuna tutai kaculia pajaleki jimpa ari magugulai keci puntak dari peka taitan jimpa sotempe kuna dari kuda kanci chung katawayok junio kila pinya Kakari que huilla con inchi chega muskan a través de redes sociales, plataformas digitales, anis kan takama chain dari que kai radio online marini inchi chain takama ro chale panjale. Kakari que chaina ha huilla con man ya pura uchalla mangari ko huilla con pan challa ikuna punta da kari que iliari sunchi kai wanu kulao mangra provincia Guamalisa región Huánuco chaypi sasachakuy pasakuron wawqillaykuna panuchallaykuna chaymantariki ari María sunchik abarque anchas chakuy kachkan wako Huamalis nisqanpi chaymantariki kunan hawarina kanja imaynampitaq kaynichkanchik ancha sasachakuy pasakurun nispan porque qajas requeripuramun hinaspan nichkanriki nitiron nisparikaw chaynata nichkanku kaypi huk video kachkan justo chay qaja ripurusqan horas chayta kunanllaripi churaykamusaq hawarinaykichikpaq a ver chaychus chaymi rikakullasqa chapas uchuy chaykatishwan porque macho macho ahora sí ahí está bien a ver hay macho jaja orjo prácticamente orjo alto mandara bajar caro chimpa kawachkanchej kayla perma con kawachkanko waknanya chimpa jaja hatun chimpa jaja niskan chimpa orjo jaja macho kay urjo kachka nisqan seriki kay Marañón mayo manguichikoy Marañón nisunchik kay Mantaro mayo hinaya Marañón kay distrito Cinca y Chavín de Pariarca Huamalis Huánuco Laupe chayqa pasakururqa Jaina puncha unichkanku huqsi wañukuy karon iskayñataqsi chinkasqa kachka chinkasqa kachkan iskay chay wichaykamusqachu ñitirullan ichataqchu ayqispa huklawpipis kachka ojalaya chay kan ayqispa huklawpi kaptinqa ayllunaqchi kan warmatani husnirikuchka achka ya chay incendio forestal ninchama
chay nara chay neblina puyo para puyucha chay nara cacuigulachwa chimpan orjo prácticamente ripucaigamos chay marañón mayuma chay incluso fotokuna kachkan waknados pansi marañón mayuta paparullan ninku rimaypi hinaspataj nichkanku hayna punchaw chay pasarukun hanay lawninmanñataqsi huchayta qallakuykun nichkankuta chaynata nichkanqa kay fotuta kambianchikuqniwan tukayqa damas mismirisqallan rikaw kaypi hawariykusunchika haya chay mayo huchakuchkanña waqa yucalitukuna taksachalla waqa mayoqa hatunña rikaw nisunchik huchallachkanña huchayaspanqa mas afectarunqa nichkanku chaynata kay foto mandamuqkuna nichkanku hinaspaqa chayna juntaron hinaspan aparunqa porque freskulla kachkan chay ñitirusqan allpa chayta aparunqa hinaspaqa uraylawman marañón mayupa rinan lawkunapi aparunman riu llapa imatapas tarisqanta nichkanku kayqa hatun sasachakuya prácticamente wawqillaykuna panchallaykuna cambiaykusunchik huk fotokunawan masmi kachkan videokuna fotokuna waqrawmanta chayamuq kaypi incluso radio llaqta paykuna kay mayuman asuykullanku hinaspa kay fotokunata hurquykamullanku haya kay huklawnin kay haqa ripuykamuspa mayuta prácticamente paqwayta ñitirusqa paqway ñitirusqanwan manaña yakupas purinñachu chakisqa kachkan uraylawman kay paqway chaki allinsuta waki allpaqa montukurusqa wawqillaykuna palaykuna waka marañón mayo a ver cambiaykusunchik fotuta ahí está runakuna yaykurunku mayuman chaki mayumanña y waka hanan lawta hawasunchik hinaptinqa waqay urqurayakuchik machullaymachu hayka metro de waqtakunpis runata tupaykusunchik más o menos 2 metros chaykamakanman 4 metros 6 menos 4 2 4 6 como 10 más de 10 metros la hoja de rondareva ajaya kaylamanta foto ajaya wagnasuta amiki wichi kaygaramusqa awqa kay más cerca y ahí corullanku hasta ukunejkama hinaspa kay fotota uruykamun gracias a Radio Llaqta 92.fm kaykunapa foto tomakullasqanmi siempre agradecekuna chay fuente nisqanta altunmanta tomaykullanku kay yaku chakisqa paqway chakisqa a ver si tenemos otra fotito ahí está hanay lawninman yaku kachkan uraylawninmanqa kanñachu rikao pero yaku kanallanta hawachkanchik ahí está wak yaku hucharayachkan chaykunam chay foto chaykamullan wawqillaykuna pallaykuna suyachaykullawachik ya masta hawariykuchkachik fotokuna
chupas hayakamuchkantaqma vamos a cambiar fotos porque waklawmanta achka willakuymi chayakaykamullan haykaypas uklawninmanta otro ángulo ninchik rik'aw otro ángulo pero vamos a en la a ver si tenemos más fotos o más videos. A ver, noticias Huamachuco paykunapas kaykunata chaqchuykamullanku. Ahí está, vamos a ver algunas fotos. Ahí está, casi las mismas fotos del otro, ¿no? Ajá, noticias Huamachuco, casi chay huknin qhawasqanchiklla kaypi. Estos sí creo que son otras fotos. Kaysu será huk foto. Manam chaylla chayta. Kamas tuñirimusqa. Paqwaytamik wayquta taparusqa. Wayqu chinkaran wawqiykuna paykuna. Kay kari kaychu kanchu wayqu, kanchu mayu. Mayutam paqwaychata taparullasqa. A ver, más cachaykusun fotokunata, videokunata. Gracias a los amigos de Huánuco. Kaypi kaymi chihap narik imaynam kasqan allinsutami kay altunmanta kay fotota tumaykullanku, hurquykullanku nisunchik. Uralawman waqay yaku chakisqa. Hanalawmañata wak yaku huchachkan. Uraymanqa chay huchachakuna pukruchankunalla wak hawachakamuchka mayu. Hanalawmanqa mana hanalawman huchakuchka. Waknata allinsuta taparusqa riki. Waktaqa limpiachinachiki pero imaynata maquinalla limpianqa. Kayna chimpanmantami urqu riki ripukuykusqa. Wakta chay deslizamiento nisqan karon. Waklaw chimpaqa purinaraqchusmi kasqapas runa ñan kachka kaya. Runa ñankuna mayuman baqamuchkan. Wak uraylawpiqa kachkanchusmi llaqtapas sutilla carreterakuna kachka. Kayllachu chay foto. A ver, tenemos otra fotito. Kayta qawaranchikña. Kaylawninmanta qhawaspa kaymi claro y charikuwawqillakuna pani chalaykuna. Entonces sasachakuy nispa nichkanku prácticamente Marañón mayutam iskayman rakiron chay serpiente de oro nisqansayki chay Marañón serpiente de oro kunanqa iskayman rakisqa kay Andes urqupi niki kay San Pancho mayu hinaya San Pancho mayuta nisunchik porque kay mana awakiqninchik riqsinchikchu kay Mantaro mayutaqa o maymanta qharimusqantaqa pero kay San Pancho riqsinchik kay yunkanchikpi chay Pampas Mayo y kay Nallamanta nasikuchkan rikaw kay qipa Licapa chaymanta kay hatun urqu kachkan kay Huancavelicaña hatun urqu chaypi kachkan qucha chuklu qucha anchaymantam paqarin kay mayunchikqa rikaw Pampas Mayo y Yunkaman rikaw Río San Francisco Misterimaipi kay San Pancho Mayo chaynamiki kay Marañonpas nasikullan alto urqupi chay uraylawninpi rika sutilla kayqa manaña chay alto urquñachu sino yaqa qichwanejña pero manari qichwaraqchu sino yaqa casi imaninkum chay suni ninkuchu yaqa chayraq rikaw chay pasarukun kay denominado kachka nisqanpi kachka porque
sutinpas sasarimaya Sinka Chavin Pariaka Wamalis Wanuko nisqanpi huk wañukuy achka kirisqa iskay chinkasqa nichkanku awqllaykuna pariaykuna chay allpas pertenecen kay distrito Singa Punchao Chavin de Pariarca Jirak Arancay provincia Wamalis nisqan wawqillaykuna pariaykuna chaypiña autoridades de riesgos y desastres de Huánuco Pawarinko winaspa Jawarinko winaspas chaypi hawakachakuchkanku imaynanpincha urqu ripurun nispa porque yachaspaqa chay ripunanta chay haqa urqu ripunanta yachaspaqa manacha chinkachikuswanchu karqa nichulla runallatapas nispa rimarichkanku rikuwaqllaykuna chay ratulla autoridadkuna chay autoridadkuna huynakusqantamaya churachaykamulasqa rikaw autoridadkuna pawallanku naspa huynakunku kayla wakra urqukuna kakuchasqa llaqtakunaqa wakraupi llaqta kachka kaylapish urqupi llaqta kachkan chay mayollami kachka kasqariki wichqana hina rikaw hananlaman huchakuchkan ahí está defensa civil chaykuna fototurkuna kuykuspanku chaypi organizakuchkanku justo haya bueno tataykusqanta hasta ukukaman chay tuñinin tukuruptin yaykurusaqku wiraquchakunaqa mana manchakuyniyu wiraquchakuna chaypi pero hinaya chayna hinaya chayna a ver si tenemos más fotos chayllañachusmi chayllañam fotokunaqa tukurun nichkanku chay uraylawpi ankaymi ultimo willakuy uraylawpi kaq runakunata ayqichichunku mayu patanpi kaqkunata chayta hanaylawninman hasta kay Marañón mayo chay taparusqan limpiakunankama nichkankuta wawqillaykuna pariaykuna hinaspataq kay EMET y de Red Salud de Kunchuku Sur kaykuna willachkanña kay urqu ripuykamusqanwanqa kay sector kachka Wamalis nisqanchaywanqa chay yaku riki huchakuchkan achka yakus chayninta purikun nichkanku cualquier momento chay yaku juntaruspan chay tapasqanta kicharamunqa nispa rikaw kicharamuspaqa kallaramunqa hinaspa uraylamanqa lluqlla achka yaku rikunqa nichkanku entonces kunan nimuchkankuña chay mayu patanpi kay Marañón mayu patanpi kaqkunas inmediato anchurikunanku awqillaykuna pariaykuna mana kay ñuqanchik la 8 pero igual yacharinanchik kay sasachakuyllakuyta porque Huánucopa riki hina kay ñuqanchik hina llaqtakunamiku awqillaykuna pariaykuna kay vinchos hina kay vinchos mayu patallampi chayna llaqtamiku awqillaykuna pariaykuna Huánucopa imi kay vinchos patankunaqa waknaña wasikuna llaqtakuna truchakuna uywanakuna tukuy kachka y chaynachik waklawmanpis kachka provincia de Huari kaykunas ayqinanku chay mayu patanmanta provincia Huari distrito Rapayán Huachis y Paucas provincia Antonio Raimonde distrito de Llamelín provincia de Carlos Fermín Fisgalt y distrito San Nicolás sector Huánuco llapachayan chay mayu patanpi llaqtakuna de una vez evacuación chaytas nichkanku ayqichik manachun ayqinkichik naspan chay juntaruspanmi cualquier momento kallaramunqa chay mayu chay taparusqanta hinaspan machu lluqlla rikunqa nichkanku chayta riki kay EMET nisqan chay monitoreo nisqanta rurachkan pero ña nichkanña llaqta runata ayqichik nisqa ñaqa kaqay listatapas pasaykullanchik chay llaqtakuna nisqa ayqikullaychik nispa wakiqkuna kisapas uywachay kaychay wasichay waqnachay nispanku manapas ayqimanqakuchu hinaptinqa astawan sasachakuykarunqa
más chinkasqakuna, wañusqakunapas karunmanpas, porque kay yakuqa cualquier momento tuqyaronman, tutapas punchawpas, manami que punchawllachu, manataqmi niswanchu juntaнаnkama ya hinata kaykuchkasqa, no manam chaynachu wawqillaykunaqa. Entonces paykuna piñachiki chayqa y autoridadkunapi prácticamente autoridadkunaqa ña alerta nisqanta quykullan ña riki wawqillaykunapa pallaykuna. Chay alerta nisqan riki wawqillaykuna pallaykuna kachkan ña hinatinqa simplemente cumplinanku wawqillaykuna pallaykuna kaq kaypi kachkan incluso alerta kay alertam kasqa riki churasqa celular ninkupipas siempre mensajekuna lluqsinqa está bien kay alerta kaq celularpi lluqsiykullasqa imanishkantaq kaypi kay alerta a ver ñuqallapish ñawinchaykusqa deslizamiento registrado en el sector Kachka límite entre distrito Singa y Chavín de Pariarca, departamento Huánuco, provincia Omalís, distrito Singa, Chavín de Pariarca, potenciales áreas de afectación, distrito de Tantamayo, Singa, Jircán, Cochabamba, Huancabamba, Piñera, Canchabamba, San Buenaventura y Huacrachuco. Hay mensaje celular deslizamiento registrado en el sector Kachka, reporta embalsamiento del río Marañón, poblaciones cerca a la ribera del río, evacúa a zona segura. En el celular lleva tu mochila para emergencias, aplica tu plan familiar de emergencias, autoridades ejecutar planes de contingencia y emergencia, atentamente defensa civil, tarea de todos. Hay mensaje bajo le uno para uno. Maypip llaqtanchikunapipas kaynaq pasakurunmanmi mana kaywan kala kara llaqtapi paykunachi kayuqchu ñuqalla no manam chaynachu wawqillaykuna pallaykuna manam chaynachu emergenciaqa pasakunmanmi maypipas chaypaqmi incluso practicanchik chay qayninpapas justo karqarika práctica contra sismo natin paqarintiñan cierto pachakuyu pasaron y kanmanmi qaqakuna ripurunmanmi kunanriki alayrichalla kachkan yaku anchata nuyuruptin urqukuna rikaw y tuñirichkan riki wawqillaykuna pallaykuna alertayuqraq kasqapas a través de sus celulares. Incluso aquí tenemos otra alerta de Red Salud Huamalíes. Paykunapaq ya, pero igual ñawinchasunchu wawqillaykuna pallaykuna kaypi Red Salud Huamalíes informa a ver ahora sí. Informa que debido al desprendimiento del cerro sector Kachka Huamalí se viene acumulando grandes cantidades de agua, por lo que se pide a la población de distritos de Arancay, Jirca, Singa, Chavín de Pariarca, comunidades aledañas al departamento de Ancas, se encuentra en el borde del río Marañón, evacuar a zonas seguras. Seguro ña kayqa nisqankuqa pasa con mana kayqa ninmini millanqachu porque taparon ya manachu llaqtanchikunapish a ver ñuqa warma kaspa sikialla pukllaq sikiakunatam taparullaq pukllanari hucharachiq kani anchata hucharuspañataq pasaruq uraytaqa ripukuq achka yakuña rikaw pero sikia yakulla mana anchata sintichikuqchu chayqa rikaw pero warmaqa chay sikiakunata taparuspami huchachiq kani chay hucharachishpaña chaypi riki pukllana kaq entonces chaywan riki ñuqa yachani warmanqaspa chayta ruwaspa niki kay huchasqan mayo cualquier momento tuqyaronqa riki wawqillaykuna porque mana riki cementowan compuertawan canalkunawan rurasqachu simplemente qaqaripuykamun hinaspan taparon riki tinqa chayqa kachkan allpawan tapaykusqa hinalla riki basta uklawcharinta kallaruchunchaqa construcciónpi llamkaqkuna machu chay mezclata chapunaykichikpa juntarachinkichik natin a veces hayparon patachanmi kallaruspaqa lliwmi ayqikurun mezcla riki amasu sabes mezclawan llamkaqkunaqa yachankichik
Chayna wawqichalay pani chalay. Ya, entonces alerta chayta kasukunanku. A ver, icharaqpas huk willakuy kachkanmanraq. Mana chayqa chaywan tukusunchik kay willakuyta. Hinasparik huk willakuykunaman ña yaykullasunchik. A ver si tenemos algún otro avisito, algún otro video, no sé, algo bueno, wanu kumanta, bueno, kayqa junta willakuymijas, a ver si tenemos algo más, manchayllana. Bien, wawqillaykuna pallaykuna, no tenga huk willakuymanña pasallasunchik, ari kaypi unayta takiaykullanchik porque kayna accidentekuna pasakunman llaqtanchikkunapipas, pero manan pasakunqapuni nichkanchikchu, puede, entonces imayna ñuqanchik kananchik hawanllaya, porque chaqay para timpupipas llaqtanchikkuna yaykurun kanalkuna hanaylaman ayqiramos, chay kanalkunamanta yaku ayqiramuspan wasinchikkunata aparqariqa, chakakunata aparurqa, a veces lluqlla timpu. Kay chaki timpuñataqa urqukunapas ripumunmanmi. Entonces siempre hawan ya señores transportistas igual cuidado llawan ariki illarinaykichik ñankunapipas chay tukupaswan chay wawqillaykuna pallaykuna. Bien, kay huknin llakimanta huknin rabiaymanñataq illasunchik. Imaynanpitaq rabiayastawan chay delincuentes nisqan chay mana allin runakuna riki achkanpi yaykurullanku. Tawa kay fotopiqa wachkanchik tawata, chay tawantin yaykurusqaku, quizá imaspas kanku, pero kay foto tawata riki hurqurun. Paykuna pasajero tukuspallanku, bolsa chayaqkuna, mochila chay wayqa chayaqkuna yaykurullanku, incluso todo mascarilla kamara, mana riqsichikunankupaq rikaw. Yaykurunku chay kamal hierbateros nisqanman, chaymantami carrokuna lluqsin riki. Kay Huancayuman carretera central man wawqillaykuna. Naspan si chayarunku naspan llao pasajerokunapa qullqinta kitarullan. Pacha 40 solispa chaninta hukninmanta chiqimil, hukninman 2000, hukninman 3000, 10000 según achka qullqi kasqan aslla qullqi kasqanman hina wawqillaykuna pallaykuna. Y justo juntacha kachkaptinraq kay pasakun, juntacha kachkaptin chay manachu kay tawallataqa huknin pawas armayuq kaptinpas riu ñitirunmanku kara llapankumanta upakuna suwachikunku icha manchakuspachka armayuq kaspa claro manchachikunku pero balata manchakus mejor viday balenqa balachu kaya nispa riu entregaykullarqaku qullqichankuta rikaw kay suwakunaman justo juntacha kachkaptin kay pasakun chaymi Lima illaqkunaqa cuidawan wawqillaykuna pallaykuna chay paraderokunaman, chay paraderos múltiples ninkuchu chaykunaman rispaqa hawan llakanaykichik wawqillaykuna pallaykuna porque llumpaycha Climalawman suwa juntaron nichkankumiki. Imaynama achka runa chaypi kachkaptin chayarunku llapan bolsikiarun qullqin apakun. Ashbi tawa pichqallataqa vinsikurunman con tanto runaqa chiki atirqakuchu hukaqnin mana chiki reaccionarqachu riki manchakuymanta chiki qullqillankuta entregaykullarqaku mas rimari wawqillay panchalay mas rimari kay programananchikpi. Chayñataq wawqillay panchalay kay waykita riki chanchiñami pim wayki kasqanta ayta usqurimaya payta riki investiganqakuña nichkanku wawqillaykuna pallaykuna porque ña oficializasqaña puntataq rimaylla karqa investiganqas paytawan ña primeros testigulla kasqa nispa chaynanpa rimay kachkankunanñataq nichkan Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios nisqansi investiganqa kay tayta waykita por Rolex. Chayna wawqillaykuna pallaykuna. Chaysiriki plazota huchkanku kay Fiscaliaman, kay Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción nisqanman suqta chunka punchawta
maskananpaq, paquchakunanpaq, tapukachakunanpaq suqtachunka punchawta ofrecen iskay killa tanisunchik kunanmanta qallarishkanika kunan mayo mayo nishkani junio julio agosto killa tukuypaq utaq agosto septiembre killa qallariypaq ña kanan ña riki ñawinchasqa chihapchasqa riki chay pasakusqa imaynanpis chay Rolexta kunakusqaku chay lluqsisqaña qhispisqaña hurqusqaña chihapchasqaña kanan wawqichalay panichalay chaynaqa imawan acusachkanku tayta Usqurimanta por comisión de delito cohecho activo genérico imaninanta chay entrega o ofrecimiento de beneficios indebidos a un funcionario público a cambio de favores o acciones específicas. Chayqa chihaptapuni corrupción me ninkoriki wawqichalay panichalay más rimari kay programa yanchikpi más rimari Killariki qariki mama Boluarte hapipakusqanpi defendisqanpi kaykuna pasachka ama mitikunmanchu karqa disimulakunman karqa imapas hayk'apas pasanmanchu karqa kunanqa defendisqanpi lliw pitaq kay wiraquchaqa nispa taqwichakurunku lliw vidantan lliw taqwichakurunku musu kasqanman warma kasqanman imakuna rurasqankunata liwchañakunanqa chihapchasqa kullachka uqllaykunpiqa mana chayllachu astawanqa kay 11 de junio nisqanta qayna watachiki mana kunan watachu porque 11 de junio qayninpallaraq pasaron qayna watachiki chay 11 de junio nisqanpi tayta Usqurima mama Boluarte chaynanta gobernador Cusco wanuku Pasco Junín paykuna huynakunmanku karqa kay Sala de Acuerdo Nacional Palacio de Gobierno nisqanpi chay huñunakuyqa kasqa pakanlla hayachayra riki Boluarte amichiklla parlasunchik nispa y chay huñuchikuy karqa pero ichaqa chayna pakanlla kachkatinpas página web de Gobierno Regional nisqanpita churaramunku imata tayta Usqurima mama Boluartewan parlachkan nispaya pakasqa karqa palaciopiqa nipipas riqsirqachu yacharqachu ni chay prensa mermeleranku o prensa independientenku ima sutiyuq prensankupas ni yacharqapaschu chay quynakusqankutaqa pero página del Gobierno Regional hina chay páginanpi seguramente imagen institucional piraqmama iraqma kanqaqa chayriki wawqillaykuna pallaykuna publicarullarqa Wilfredo Usqurima tuvo importante reunión con la presidenta para financiamiento tal nispachiki publicarullarqaku chaywanqa llullata ayparachinkuriki apurado challaman wawqichalay panichalay mas rimariri kay programa llanchikpi Usqurimanta rimaspaqa mana qunqarinapaq hinachus kay willakuykuna qunqachaykuchkanchik yachikamunchik ñuqkuna bien chaynallataq kaypi kachkanta oculista caso de delito peculado nishkanika imaninanta chay peculado según un dictamen, a ver, aquí dice, a ver, busquen de sentencia. No, este es sentenciado, no es peculado. Pampachaygula chipantachka sanchi. Kayqa kay Congreso aprobachkan huk leytapas ama sentencias hakuna
investigasqa kananpaq. Chayna kachka. Ama investigasqa kananpaq. Ya. Chayman hina qatipanku hinaspa ninku imakunataq kanman ama chay a ver, kayta tupanaykachisunchik porque dice en el dictamen de comisión de constitución chay nichkarikao chay dictamen tam quichuaman tikrayt atiyanichu dictamen porque mana kay dictadocho sino dictamen qariku aprobasqanku chay huk pedazo texto aprobasqanku ninanchus miriki chayqa kay dictamentaqa o mejor dicho kay proyecto leytaqa nisunchikña mana dictamen kunawan sutinchachikasunchik hatun sutinwan ña sutinchaykurasunchik kay proyecto leytaqa rurachkanku imapaq ama tayta Antauro candidato kananpaqmi kayqa ley Antauro nisqanmi porque chaywan riki sentenciasakunaqa por rebelión, sedición, motín chaykunaqa manan participananchu kay como candidatos a la presidencia o a la vicepresidencia al Congreso kunanqa riki Cámara de Senadores, Diputados, Ricardo. Ya no, que ya con una pareja. Caso de tráfico ilícito de drogas, chay pasa. Chay delito terrorismo, ni sabemos, terrorismo urbano, ni canguchope. Chay con Ricardo. Claro, hipan maña chay con violación sexual, colusión, peculado, homicidio, ya con hipachang maña. Ya pachay con coriki. Pero manaya chay na chukana, ni carganji. Kay proyecto ley aprueba koron que no tenga Antauro mana atenga chu postulaita jamoj elección pericao mana hay que munancucho que taita Antauro o Antauro hina o taita Castillo hina porque partieron tin o sea hay movimientos con cha ucumanta recorrimos kuna ni son como taita Antauro porque Antauro me masja atipacochkan porque que coja mana sentencia de grahme investigación de perame kachka ya juicio oral pero igual entonces mana que paja que le afectan gacho pero más bien me sentenciaron manco en la tele que chay imagina respeta chicos para manaña contra tanapa ricao eso también chay más alinso ricao que de kuna pan y chay kuna entonces más que kuna chay delito kuna maña acá delito kuna candidato mangarinan kopaj chay predictamen pema chay autores que kuna delito terrorismo tráfico ilícito de drogas violación a la libertad sexual colusión peculado chaymandichkan colusión a la política bien guau que llega una pareja kay aprueba corongena tengo taita Antauro man atenga chu postulaita chaymi que jainawatare que cumplir mancarga los medio millón de reservistas aquí se chaywanka punta pips kachkama encuesta kuna pericao bien o que pan y chaki hasta ya chay pasa runjinho cuida que igual mañana con que mot kachkan ya 9:04 de la noche ni anchik ahora pues pasa coach apura la mañana tagma congresista con las interpelaciones contra blanco mama kay mamachas taitachas del Congreso de la República interpelaron kay ministro de Economía José Aristata
imamanta astawanqa imaynampitaq kay wakchayayta qankunaqa penskan claro pero de la pobreza chay wakchayayta qankunaqa imaynatataq qhawarishkankichik nisparikao porque aquí dice una serie de preguntas sobre la situación de la pobreza. Entonces chayta tapullanku natin mana ariki termino chambichu contestar que natin jorjorullanku ñarikao jorjorullanqa con eso mana jorjorullankuchu jorjorullanqa koriki kay tayta congresista tariki José Aristata congresista niskaña ministro tani mancha mallay mama congreso patawta ñanchashkana kay ministrota interpelankuña mama Boluarte kunanllachu harkachikunankupaqchu no sé no imaynay kay kanqa bueno haykawan aprobaykunku tayta ministro de economía y finanzas nisqa interpelaskananpaq pusaq chunka pusaq botoyoq chaynata iskay chunka pichqayoq con manariki munallarqakuchu nishkanrikao y 7 de abstención chay qanchikñataq manam ñuqallaqa votaymanchuqa munaqay votakuychik imama chayqa congresista chaynata votanku a veces manam áreakunamanta rimaspa kaynakunata tarinchichu ojñakunapa ayaykuna ¿qué tal ministro? Entonces mientras ministro a ver más rimari wawqillaykuna pallaykuna más rimari kay interpelación posiblemente con eso aprobaykuna nispaqa niykununqa señor Kona nisparikao kaypi bueno kay ministro de economía interpelación kumanta nimachkanchikao señor Kona kay tayta ministro wakchaymanta riki mana sumaqtachu explicaykullawanchik maytata allinta gastakuchka allinta sueldochata ganakuchkaptinchik winchu José Arista winchu tayta ministro José Arista mana allintachu contestakullarqa rikao porque kay wakchaymanta kachkanmi encuestapas kachkanmi INEIpa publicamusqa antes chayta mana willachkaykichikchu porque willanay karqa rikao por fallas técnicas nisqa qunqarusqani willakuyta y chaynataq primer Adriansen niskaniki kay tayta antawruqa trasnochado chaynata rimaren Adriansen tayta antawru uyarikunachu imaynaya kaywanqa tayta Aristita o Adriansenta jorquspachiki Adriansen nishkani chayta ministro claro Adriansen mi rimachkan kay tayta antawrumanta entonces kay tayta antawrumanta rimaspani chay wirapuchaqa yanqa sueñuninpinachik rimakun nisparikao chaykunamanmi kay politikuna ya bueno chaytaqa diqasunchikqa pantan willaramayllaykichik chaynata wawqillaykuna palaykuna ña congreso promulgaykamuña kay leyta o sea ña oficializado ley que permite a los congresistas postular en los comicios 2016 chayta riki mañakuchka participankichikmi postulankichikmi nisparikao pero manam chaynachu tiene sus pasos, tiene sus procesos chaykunapas bueno cambio chik seguramente kanqa ministro de tesorero ninchikregao paymanta nisonchik rector de la UNI mama kay rector pas ya nirqanchik ña wawqillaykuna payqa rector manta qaynota kunaraq allintan kay rector waykullachkan manachun chay cantutapi
samakupakuqkunatapas defenderqa chaymanta a ver niskarqanchik kay tayta rector de la UNI chay protesta tiempopi qaynawata hasta localinkunatapas kichaykuspa chaypi samakuychik nirqa huknin institucionkunapas igual como San Marcos chaypi samachirqaku pero manachu tropantin yaykurun llapan militar hinaspan qarquramuchka y chaykunamanta rimarqa kay tayta Alliansenrik tenga ya tenemos un candidato, un posible candidato a la presidencia de la República, Taita Alfonso López. Chau. Suti champa sumacharga. Ya antauro pues kachkaña candidato, jaika candidato con doña Mechips igual. Doña Mechi y lanzakuita munachka haika candidato kunaya lanzakuita munachkan korikao incluso congresista kuna pasado como Susel Paredes no se imagina con lanzakuita munachka en fin kanga un tiempo chayman trimarinanchipa sutin chilqachakuita raqtu kuchaykuchon korikao proceso pinkachkan achka candidatos. Bien. Más rimari kay programa llanchikpe. Sedapal niwanchik kay yakumanta rimaspa porque manachon koy mama Jania subichichkan yakuta. Y chaynata riki. A ver, yamachay. Chaynata riki awqillaykuna palaykuna achasqanchina kay Sedapalqa Estado Maninarak me pertenecen, Ricao, aunque es un tema de administración o chay. A ver, otaj Jorge Pagayman tenchikan gaipe. Nison chichay. Kay Perú suyo peja Jorge tas paganchik nison chiyao. Barato chayata. Único kay Sudamérica kay Perú suyupis barato ta paganchik inatin kay mama Jania ñata nishkani que waki llaqtakuna minay pagachunku pero ichaqa imapaqtaq pagachunku masta llaqta ninan ya entonces chaynaqa wawqi challay pani challay ñari kay mama Jania privatización del agua nisqamichkani natengas mana ganancia kaptenga mana mayqa empresa pase que rantiyta munanqachu chay hatun empresakuna empresas transnacionales ya mana tax empresa chuchu kay Sedapalchik mana rantiyta munanqakuchu ay se gana poco mínimo ima sutiqwanpas ay chaskichakunaykichik bien niskarqanchik wawqiykuna palaykuna que titular de Sedapal neri que el Perú es el único mana nincho único, sino el Perú es el país que menos tarifa paga en América Latina por servicio de agua. Y maninan tachay barato yatas paganchik. Tenga subichengaku. Chay mandañam kutiris rimanchikña. Sobenga yako nispa likao. Bien, a ver kay pikachkan kay hukmillako iraq. Ahora en montañas. A ver qué dice mis tecnologías y mis fotos oficiales. Maya y mama, pasa. A ver qué ha pasado y mata chero ahora un cae. Anseda palmantaña, rimaron chiña. Boluarte. Ajá, cae tari que rima rico sonchik. Boluarte pa contra que hay con chihuanchikukuna, chinkachikukuna, o presukakuna, ayunkuna, ñari que ya pataban protestata jaya de Culiancuña, que mama Boluarte pa contrampe, puntataja, mana ya,
kachu kay manayariki chay wañuykuna karqachu rikaw, pero hayk'apiman chay wañuy yachasqanchina kay 2022 15 de enero justo chay puncharaq y chayñataq rikay wak kay aeropuerto nisqanpa primero Chincharuspera chaymanta o Chimperos wak Apurimaklapi chaymantaq kay Huamankapiña chaymantaq Yunkapiña mikuchapuachkan ñuqallapi dejaron niño nisparikaw a ver vamos a ver en este protestas niskarqanchik kay qayariki kay aeropuerto Takama chayamurqaku llapa chay militar nutuwak Abankayman rirqaku y chaynapi riki kaypi protestata ruwarqaku en auxilio de los Abankay auxiliasqanpi chay pasaruku riki chaypi wañuykaron chunka chaymantapas nishkanku ari general se mana riki nisqachu wañuykuna kachkaptinpas chaykunata yachashkaspapas mana harkakurqachu nin riki chay wañuykunamanta rikaw hasta upallakuykurqa ninpi chaynata qatipachkanku riki pero ayllukuna protestapi kachkanku protesta casi permanente hinaspanku incluso Asociación Pro Derechos Humanos APRODE y Federación Internacional de Derechos Humanos Harold Forsyth paykuna presentanqaku Corte Penal Internacional nisqaman denunciata riki mama usurpadorapa contrampi chaymi kaymanta rimaspa nishkanku sichun corte niykuronqa watuchaychik chay Boluarte natinqa chay hukla llaqtakuna illasqanpi watucharonmanku chay watuchawanchu llama watuchawanchu imaynaya kaypi nishkanriki a ver derechos humanos como APRODE Federación Internacional Harold Forsyth paykuna presentachkanku ante la Corte Interamericana tenga riki mama Boluarte tu watucharonmanchu cualquier momento ordena tenga pero mana chay pasa con gacho rikaw pero siempre arimana chaykuna pasa kurunmanpas y chay anispa chaymi chay chay nishkani kuchi watuchawan llama watachawanchu imayna pero manam chay wataymantachu riki nichkanqa riki sino uchku wasipi tiyachinakuymanta justo kaynakunata chay APRODE kay Federación Internacional de Derechos Humanos chaykuna ONG kunamiki ruranku defendinku llaqtata chay wanchikuqkunata presentachkanku papelkunata comunidad internacional nisqankunaman hinatinmi riki congresopi riki kaykunataqa imanata castigasunchik paykunapa imapami hayk'apaqmi Jorge mañakusqankuta utaq riki favores políticos imapas rikaw chaykunata qhawarishkanku chay delitukunata qhawarishkanku kay wanchuykunata qhawarishkanku tukuyta qhawarishkanku kay ONG kuna riki wawqillaykuna pallaykuna y chayta yachayta quchkanku kay Corte Interamericanaman riki paykunata riki simplemente yachaykullanku pero kunankama mana imapas kachkanchu riki chay asuntumanta manam imapas kachkanchu iskay kimsallapas ñachun chaymanta rimarinman mana wawqillaykuna pallaykuna y en el caso de los ONGs UNITO kaynakunata nishuñman kaynakunata ruranku kay ONG kunata mejor wichqarunchik ONG kunata a través de esta institución crearonku chaypi riqhawanqaku a ver kaypi rimarunchu gobernador pa contrampi o sea kay gobiernomanta contrampi chaykunatapas riki qhawarishkanku wawqillaykuna pallaykuna poco trabalengo kay asunto kay caso de Corte Interamericana chaykuna pero chaynama pasakuchka chay mayna allinqa kaman Corte chaykuna chaskiykuspa ordenayku mayna tenqa kay lluqsisqanpi mama Boluarte watuchasqanta kutiykamullanman chay watucharonmanku riki pero imanintaq kay Cortemanta kay Congreso tanisqa imamanta chay Congreso mitikamun nosotros somos un país soberano democrático nispa chayllataq riki kay iskay rimachayllata ña ruwachaykusunchik huknin rimaymi kay namanta
guerra de los supermercados, que el supermercado me que chulaya dueño y claro, achka Jorge necesita con porque es como caso de a ver, que pero soy que hay atacan que en supermercados, gato mercado con etapas metro, won, a Ripley, cante agua, con cangricao, en aten con un chay man y ahí estamos con dejaron un coche imaginaya, chay ruanan cota, posiblemente como es inversión privada, ruanga cochicao, como es inversión pública, chay eso se jajabasca, pero el asunto que es inversión privada. Mana chum kaiwamanga piche tinda chata kichay kuliaxi no mejor chay tan mañana pues pero ya anga chay tienda taja supermercado chay peja pillam lo jocho con chay dueño liang meki mana chay liacho que hay caso de supermercados chay taxa mercado chanchi con tapas yang kachang mi chin kaching o creo que vale con. Entonces, bueno, para que empresario con allá, tienda con ataquicha cuchcachonco, atón tienda con atacaso, tiendas Falabella, tiendas Fasa, tiendas y más uteo con eso, supermercados, hipermercados. Entonces, chay negocio, Ricardo. No, no, ya taxa, bodega, tienda, no, tiene que ser un supermercado. En fin, ahí está AGE también entra la competencia. Manami que chaval que le ha hecho carjaja, hasta más o menos. AGE van a más dinamización, va a haber posiblemente. Ya, chay ya van a que tu ocupación, chic, amana, chay, cuchara, mi cachcanga, cuchara, mi cachcasca. Añade que chay camuña, cay chanca, ni hangman, ya macho, ya macho. Ya saco grúas transportados ni escanco no ya chayara muña que chancay chay tariki ya arman hasta autoridad mama bulate para con sky para un que bien entonces que mega chancay man che macho grupo una chay como sanwanga. No vale, pues cosir con ella. A ver, macho mico, corona con uchuichalo, gruaga macho le macho. Bueno, chancaya de 9 años funciona, chucha, en la peja de cabo. Pero ima con ara si falta, cancha instalación rural. Bien, vamos a ir con la película, chay de taña ya, rima chay con un chicazo de los asuntos. Pero soy un chico prima pasa con una Hawari pasajona Hawari ya chay con Hawari bien aripo con niña pasa con la